Nera mala kenyam kanaz diala content barwani lingwasa me kanor online TV channel. Anda mandu ni chan kwas nyam le anong ruasni. Bana rach ke riponi te goli anka kondial kodi konti ke ngech kamanan le roda. Nwale shanga wel kapay wero ronkin dang ro jandang ro de diech. Ban riponi kona lat ko din bana ke linkel. Te kon ke riponi bom te goliang. Kenyam gorjano ban rach kriega dan chituok dor sharko mo iglik report yen bana o nyoko mukwen kona bana rach ke kwi ngenen werin kona akaf ken ngwan were toba gorjano dong adi lan mandan chituok ke non gwazeme men gore ben nyaka yekel pan dio je ka tok tiang ci jojo gwan wo dor shal ke iglik ci kon yal ngaji no chaje kep ci rapid support force kene kep ko kum Sudan lo ci kon yal nen ba shalat boni wudi shal ke Johnson luñ jeni chaka kamech de ni Sudan la ci ken mech de ni Sudan ci ken kan no ko kuren terke kur kam de ni Sudan karodian pan bar kula lam de jen chal ke south Sudan army force kene rapid support force ken de ni kon nyen and what right now terke la strategic town and terke jandor shal kamo iglik jela o yel filo ko el fil jan terke ja ke report nje joy gwaseme men kwala goro be nyoga yekel pan je jojo gwano shi kuma South Sudan ken rapid support force wa tika kel mitiga kel okay video mishala online je jojo gwano sha yeneden content shal ke rapid support force cha ka bokel ke kume dung South Sudan la dini South Sudan gwadan cha ka boktin chala ro cha ne di chop ke jandang baro 70 people ne di jandang baro to ke dini SSPDF ne di jandang baro tila dini SSPDF te dini tungwanta kitin tila dini jenubin kel ke rapid support force so chenu chala do chaka dak torbiyeli ti shop karo la torbiyel jide kon de kon cholo di babne ki wulit ka torbiyel jide long ya share online so kan torbiyel to chaka destroyed already dio japan shame chaka nen ba chaka nyodo men me te chaka ke kum Sudan then chukala no we can iglik we can okaf kan South Sudanese SSPDF mo ba cha tar banga de jet gula ka jala ken charen manu won kel ke kume marai ke kirmi ya ke kume marai ke rapid support force lo jelga kel na ko me che kore to ki ne ti chal ke Sudan force ke Sudan army force charen withdraw madre ra kiglik ko lo kano ba tin content la kwak infrastructure nyang pipeline ni ti dialo ya ga biyar ke jodan chalat bada wakati anke jojo gwanu ne chinetin kontin la kume Sudan wachu diniana ben kachi kan gwada danan minti jatetin kielie chala do chikana bokel kanede tone ka jodana chalat so turme changun misha mato gene daro shal kamo iglik jan gwan metelien midilaliet sa Sudan ton me panachi tuoka ke chidamishanena ne ti chop ke jan baro widaro shikiliu ka de ne SSPDF cha jomo cha jala de ken itin content wanamo enu misho da lat doro mo mishal kamo iglik enu neiti jan baro widaro shikiliu kam de ne SSPDF Kennedy ni Sudan kula de ne SSPDF Kennedy rapid support force Kennedy kon charen matkel ka cha bok re kurmoni ka tadan chal kita wuri shal ke Johnson no intel report mission in right now cause gwad bok nat no dio jen wo tiaga bo ko shenge dane sha je Kevin dor shal ko iglik chetine ma charen bar especially oil workers ne dial content wenamo winaka lat dial charen bar yorin bar dor shal ke rowing administrative area chitanen chi won ba winaka unit state rowing administrative area by the way jena dor no harna wal unit state but cha jo temrar lo ye dum jana no jen bodo dana tedi dial teketen so right now report me rode and with the engine baro wira shaka nak so
bana we ka report dian bana ling anoka kwi kume dung kin mi yadit report bana nyoka mi kwen kono gwasa me bana roche ke kwi ngwani ngwante ti te banyo ga yakel anono ko biya ko te ngech anono kan ngwante ti te nen kon ga te gwasa me kan ke ngwani ala du ke ngwani cha de kon ga cholo no cherken ke ngwani ti ci jere wi ke juba no kan ngwani ti ni ka ta dana chal ke je wa ken ke ti cha kef kume kir mi yadit okay cha ka kef kap ken ke ta cha kef kume ken ngwani ti ta ke bolo ken ka ba ko lora bang ke telecoption ka ba ke wi ke juba ken mi cha ka ke bo ko ka ba ke juba ken chi ke jien ka do bran chalat ke je ko goro je no ba je lat je ka do bran je to ke je ken ngwani nuere ke ten ka runde tot tani de ka run wal die ne run wal bakel run wal baro ne cha ka ke bre wi ke juba no ci South Sudan Security Force no shika we kan ne de kon kwirun ken kan ga kep the capital juba kep kan ka bom many anten kokien kan yang men de nen yang ti wa kan cha ka kep bo a cha ka lat re torbiel no torbiel mo cha kep ko mon wa ci torbiel cha ko kan ya lat kare dal cargo plan so re ne ala tenere ne la mo wudo kula right gwasme kan ne kan shub kan ne ku dang jok wa da na kap katen would ken mi right gwas mo jane student jan wa kebelo chet chi knowledge amna na kap ko ba cha kem je kume ana ka chwa yu kebno ba jana chwa ga nan ka malakal jan chi ga malkal chi ken shub kan ne ti ngane ti ku dang jok kan ngane ku dang jok to tin weratin te shuluktin te jangtin te baritin ti kan dialtin mane kan pa ngen ja ala dor cha da ka ware den mo tin wari ti chop ko jandang diok wi de diok teketin en gwada danen dong wane to captain ko na so wa cha ga da carbon no lo chicken de kel cha ken cha ga da carbon ga ta ran chicken lat keje kan bon kon ja da ka ke chan wala ge ka ya ne ko kien cha lat ge ka lo en ram mo bien ga dor do dien la jam mo ka gwad ba ji latin ken so ina mo cha tuok changwene ti cha ga ke tandien ga gadwel gor ka tandien ken ka direction ne but cha kem ko bom so right now man la laming along kan ne wo ngwen ti tiene kwal nan kur che waran wa trenton right now wa ga trend dor chal ko mo balit e balit wa ka trenton ala dinya ko onta mala SSPDF che kan charge no but kap ka ga ti tiene ka bom ko kan bikan we abi go deka akadoran wa ka trenton by the way ajen dor chal ka me balit la dor janba gwade dane chi kur me tok tin me chang kan eti kwa tren ko ba nan kur kan gar tiende tin nanga kur ko bikan nyingan ware again the reason anyam mandana kapke right now ke report en shalat gwas mu kon ling mishala da radio tamazuch kataran ya ke ben gar team wa gar ti kapke ka bom che man ken je complaint ja junga tel manangit ya en ku me kim ya didi kan ke me ke criminal ami ke criminal la to che man ken je ga tai ko che man ken de ga tai la ran kon aju ga tai ne ga durun mu ne je ne le kam na go ne de che man ken de ga tai cha de kem ko lor bang nu nang ka wa ku na mo dio je che shong bo ka ga tin tien so kan ne chiro en quality kan ne de chu jandang ra de di cha ren kwal ko ken ne ku dang do ane jandang ra de di cha ren kwal te gan werten te jangten men shi luk te gaten so kan gan werti shi ga jien chi kan we ka nyirol kan we ka spelling my headquarter charen kwal kan gwa de kwal karudien tin ka dor shal ga me balit ko nge ka balit by the way tie ka ula kana ka juba from juba to malakal then to balit ka gala shal ka balit so radian man kwal karudien kan cha na ramkel china ka ta do dang ro cha kep cha lo jok dor 25 to shi ga len kan ji ko we na kan nyirol to kuin tun ken wen len gwas men tam kan dor ti kan dor ko nin chicken redi ka manana chitu chala de kuma spele ayo kanedin kontila kware which win men wo patin kan bu ka right kanetin kontin la chimaniken ko ba kan nang wadan ti chimaniken tigeten no ko ngai kon diale kanedin konen chala do cha kep radian nori ndang jok wi de jok kan wore la bare kan e wadi chilu kan e wero kan din ka ke ko tore bane ti yorin quality radian wa ka gan wero local commissioner che manchala yene local commissioner chale Peter gat kwang
she confirmed already ano binay when Nuer ti ken when jan special mi ram ma shudang chi man jetere wujin bin mi kanyirol then baje kam ne content la ji wen ka jo dan chalat ken baje kam ji wen ano ko bikan right ki bikan go kam chi man ken then bikan ka aunt to the UN for family tracing bi chi man ken go jo pang mi so any store mi chikana me ne ko na kap ko kirun ken che majala nun karun tor long chi run tong run tor pan mu den jet no changa ka do nen jene jamane so na me da la jene nyam dan don gor no de no yekel ka jen kui gar ne diality ti chala do cha captain ka cha tun ken cha nen no kan bo right ken ka tung mar bane ke tan wa ke jala ni de kon min kon bo kwa de kon min so be jo den be min le ya gar ko ya ro je tre ma ya kwa ro da le man ja ben re ti war na lo wan kan de wa ko kwar ko ta ji ba ta ga ma ke yi kwar ne na ken ko kwar ni ko na ja ko ba ko ne ji de 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 jo ne ya una còn mình giàu vô ba xiang với gì mấy ảo này để vô này vậy tháo nan xiang là nào anh tháo mình gì tháo tu cam nuôi đó cái này chẳng mẹ khắp cái nào anh mẹ nó khắp cái nào lâu dân là khiến tông nó quay chơi lâu dân nuôi cái này chẳng ô con mơ con chẳng ya còn đỡ còn có nhau tao có đấy chừng này còn này ao nên tông mình á có như chứ cả bờ thì cả bầy nó đi quay có còn với nhau qua cái tủ với junub này nó cái luôn để gar ba sự tin cái biên nó để vô này nó junub rồi có phần tu đủ rồi như là tu nào như vậy cũng cái biên nó cái này đó để vô ní dính qua ra đàn mấy gia chỉ cô này bà của chú đu để vô như tham gì nó giờ tham một quả con gà rồi con để khắp cả mang tiền một dia mà nó mình chắc có thể làm yu tiền đâm để là đâu có cái gì cô ta ban còn mấy cái giờ này mà cơ của chỉ cái giờ bây giờ của tao đi chuyện biết có cơm đi chuyện có gạt chưa đào ok chẳng cha vô ra này đâm mà cha còn món mấy cái loại phải bằng ngay của nó còn trong bảo còn lôi nhung này à còn mẹ đấy vậy này bài lôi nhung món mấy giờ thì có gạo của bạn chết cam linh yên mà qua xem kan gan vừa thì cáp cái này cái so ku kan này còn thì cái juba thì giặc ô ba cái cabinet có cáp cái này thì than vừa ngay cái này kia qua ngay cái này vì mi cáp của ngay lora bank có thang ngay là cái này còn chỉ cái này ngay đây chỉ còn criminal cái là khu mình dân còn cái này criminal chỉ này cam này đial so right now dân xia này nó gan vừa thì cái juba cái này gạt jana cái gạt tin có kia này còn những vi char lời chẳng dân dân vì có thuộc thêm vì có còn nên bài cái kẹp so dân đã là thuộc rồi với chuyện vì mi đi ăn thì cái này tên mình sẽ được làm anh với sáng bây giờ là thuộc cái khi gan no gwa me bana we kari podo dian la ku me marai ke kin me yadi right now take me kana kamrar no man ja kamrar jene ken kani gor kan no de netin kontin de kon shole de kon ga shole netin la te la de ni Uganda people fan fall de ga ku wudre we ka so Sudan ko ramedan e nonke chaje yen ramedan chemot committee tentam so right now la members of parliament gorkano de ni Uganda de ko jok de loy gwada dan de loy dorin no ka ta dan lat keneje men chala de ken ladji members of parliament no nena kenedi ti shalke ti Uganda people fan for so Canadian contin jak rik tungwan ko bi ka tere wi ka South Sudan kwa kir kwa la joga ken no nena ken MP no gone no bawude shalke me ke deni Uganda te cha no nga bolmel baga de lojok parliament ken ya approved ken no tel warga mi ne ta ko na la warga la ta by the way mi yene te machine no ba ne to ba ko especially foreign troop no ngare duarun la ta yen la ne ko le MP la kana ta ko in case te mi to then by tomorrow ken ne tere ne mi ne ta ter warga mi ne ta so ngum no ngo troop mekane tanke jamon kanu ke degree akum kir mi yadi toro bol mel
so right now bull mail charge yen che mangai kone bull mail jare te jen no bull mail yan ke je che manan cha ngaje no wajen goro jeno dere ku der jalat dere kira dere jowo akon bull mail cha ya sanction yala do me dere kwa dere je dano ba kon wonye ponkim ya dit kapom no a shang na makir is unpredictable right now don't there we know you je jogbo man cha gu je long me we kira je ne che goro ba je pal ku di chal ka me bol mel a che kir me yadit a che je le rikelong billion of US dollar to la kam ke wudi chal ka me kir me yadit je wudi chal ka me bol mel jen ku len je ne kam ko je project ne nyin road project le de an jen fonde bol mel ko ngat ke je so yo di ala cha kam percentage bonega petroleum te kam ke bol mel no ka you to la ken we ka shana la kin yadit kana gat ke tigatin many point I do self ke mi yadit ken diala ko ken so right now right corner jeno nene she bol mel chala ram cha yen ka bol mel right now goro jeno kan force nga dialte konte chen non te bi begang re kwarka mi che ko plan der ku der jalat goro ken woni diala ti de ka joj de ka lo ye dor ken ko point kan ji Uganda mutaka kallan ke mun sa Sudan cikin tin lora bang tigatin ka yo to kam ka ke so can you talk you de la take a care because South Sudan the economy they stabilize but instead you la ka direct ke so right now she members of parliament she could appeal ke kirno and this foreign troop to beti yerkan malan doran akallo joko kollo ka Uganda jenta dan take tin mo so she members of parliament charo realika kan go no de ne right karam ken mi kana lat kine kan go ken minister of defense e polnang can go can minister of interior can go can security agencies no ko ba next move ba je ko decide so right now me le roda na mono kume no right ke kim yadi gori jeno ba je tik ka do budana be je Uganda ka je dai we ka South Sudan of course ko ndial ngaje ne be kan ko bi kan kumbi kan gang ko je kum je de tool and all that ka je nonga ka ko bi kan war bi kan nak kan nasar so report me mi cha nonga kenena na me kel me gwa me de yen linga ta da na chetuo ka ja jodo dien gwas me men gor no banwa ya kel na bala jen dung SPLIO te ga jom chalat gwas me wa te karam kel me shayen dor shal ke panye jar lo kan chika te ke internal division math kan ja SPLIO ka ku kwarka te ka kwar mi cha kwanye ni nathnelo yet no lo cha jo wuch ta kwaren cha gon nyoko mo kwanye je gwadde so from there she rala mo chetuo an kwert wi kwam logo benpin e jani shana goro ba benpin kana tene lo jet ajan like think chairman ke jan la commandant shipone do dan dere logo je be pinge cha je ke je kwar mitene jen nyamde mu guri yang macha so goro jeno be kume SPLIO be structure be jeri alaka but would me share look then for that reason Chiunti State Panyajar County chikala do nene wache take serious conflict in Vinimi come SPL mayo group Corodian a chala do fire official chaka yen to kwa former commissioner Gabriel Magogbul jeramete la commissioner one a chatega nega dang di jen would dan woke ko je look woke je chatega nega dang di la officially kaneda to chagoro de ka wuch ladien ken ke county police director kayo county secretary ken ke CID director ken many two IO members to kokende ten keneti kene yala do shaga yen ko chicken order michi ben ne karam dana chairman chicken loki chicken deny magok chela do nene chane ti shaga yen ka shaga do a force lo yal to new commissioner shale Stephen Guy again Stephen Guy mo jaram dana la kwer okay but she denied no jene kana la no ne ti ka yanka of course jene telam tela do yanka ka just feel I would content ten kwa former commissioner kwa support no ki lo ka order dana be kana tenelo yat jene kan ka order ro ka yan but ke di ndio je chi dorun lat ka tedi no ti ne to chicken ki yan in another report wa mishalat bon ka jen ku ga man yamadan te ne tin kon shalat ke former commissioner jen charo block ne query state and go charge there with God there. Lo Janitam still is a legitimate leader. Muka SPLIO charge their campaign, but order Benial Kujimi Kanatinelo yet. Unless Tika agenda do Dodian, Mishima Dung SPLIO Kitch at the pin, Dr. Yang Machar. Maybe a gen part of Park Call Don Jandir Kularano Chan order Ran Benial Shana Billing. And your order Jane.
Jiran mi cha kapin cha kam ji pinyo no joy keji. No, you are within the team, but le shift ni leadership again. So no me ajeri ga dan cho lare wichin bin mi anu tural matot tetin ba chala do charge content ke charge caption. But still bo wa tension tetin re wichin bin mi ga panye jar kam ulkemen la former commissioner kana new commissioner ko former commissioner ajeni cha ramadan pa ko enche recognize. So janta dan le rode no. Bana ngaje no ena kwem logo de jo by the way take care. Na mo chale di chale greediness. Ki greedy jin che dark position ke she goro shi ben pin ajan te ke mi yadi bume do je no latke national election ko je no de jo watch ku stuck in the same place that go with him ma jin me de go be charge de judge by the way so mi ci go ci gelet e mazan de kapin so jo me go je no de nyaga yekel anda mandu ne chan kos nyam le no wa no gas me ban nyo je kala rodian ya te mal